Ikaze kuri platform zacu Samudeshe Bayingana Dossier Analytique ndetse na Forbes Official. Joseph Radukunda ngo ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane bwana Samudeshe, reka duha ikaze abakunzi ba platform zombi tubabwira duti twagarutse n'ubundi aho mu burasirazuba bwo hagati navuga ko agahinda twategeza ko gashize kumba kandi kari bagara ibitero bikomeye bya Leta z'Ubumwe za Amerika kuri Iran, ariko Iran nayo yakoze akantu. Twa tumaze iminsi dusa nk'abaca amarenga ku bitero bishobora kwaduka mu gihe twabonaga ko n'ubundi biganiro bya diplomasi habi bihuza Iran n'ibihugu by'Abarabu ndetse n'ibihuza Iran na Leta zunze ubumwe za Amerika Joseph byagendaga bigurunege. Ibyo rero ibyatekerezwaga n'ubundi byarangiye bibaye. Ababona aya mashusho barabona igisirikare cya Amerika cyagabye ibitero mu gace k'amajyepfo ya Iran hafi ya Bandar Abbas, n'umujyi ukomeye unarimo ibigo byinshi bya gisirikare bya IRGC, ni wa mutwe wa wingabo udasanzwe urinda ubutegetsi bwa Islam muri Iran. Hanyuma rero amakuru dukesha RKM akemeza ko abarwanyi batanu cyangwa se abasirikare batanu ba IRGC bahise bicwa nyuma y'uko Leta zunze ubumwe za Amerika zigabye ibitero bikomeye cyane ku bwato bwa Iran hariya hafi y'amazi y'ubunigo bwa Hormuz. Joseph, ni nyuma y'uburakari bwa Donald Trump yagaragaje mu mvugo ubwo yabwiraga isi ko delegation y'Abanyamerika ikwiye kwitonda ngo mu byo igomba kumvikanamo na Iran bishingiye ku gahenge, maze Amerika ihita ikora akantu mu rukerera rw'umunsi niko navuga, aho yarashe n'imbaraga nyinshi cyane kuri Iran nkuko wari umaze kubivuga, maze abasirikare batanu ba IRGC n'icya gisirikare mpinduramatwara cya Islam muri Iran cyapfushije abasirikare batanu. Byari bitero bikomeye, ariko kandi Donald Trump yari yaciye amarenga asa naho atumva neza umujyo w'ibiganiro bari kujyamo. Byavugaga ko rero asa n'ufite icyo yenda gukora ariko kitatangazwaga. Gusa none igisa nkaho cyanangaje Joseph nuko ibi bitero bavuga ko byaje ngari ugusubiza, benshi bafashe nk'urwitwazo, biva ko byaje ngari ugusubiza ibindi bitero by'Abanya-Iran ngo byari birimo birahiga ng'indege zabo zari ziri gukora amakuru y'ubutasi hariya mu kigobe cy'Abaperse. Ariko niyo kwaba ari ugusubiza ko mukana n'umutegeko kureba ko Iran no yahanuye drone igura miliyoni hejuru y'ijana z'amadolari yahanuwe, hanyuma inarasa kuri F-35 za ndege z'ibitangaza bavuga ko zitaraswaho yaje kuraswa. Hanyuma yo nyiri kuri biriya bitero byagabwe kuri Bandar Abbas, iyi shusho abadukurikiye bari kubona, uyu musirikare bamwita Hossein Sotoder, n'umwe mu bishwe. Uyu musirikare ngo haburaga umunsi, ni ukuvuga ngo haburaga umunsi ngakore mariage. Abanya-Iran bamwise umumaritiri waguye mu bitero bya Leta zunze ubumwe za Amerika. Nituvuga umumaritiri ujye wumva ko ari babandi bahowe Imana. Uyu musirikare rero wa IRGC waguye muri bitero bya Leta zunze ubumwe za Amerika, Iran yamutangaje nk'uwaguhowe Imana muri bitero bya Iran. Birababaje cyane kuko ni umusirikare waburaga umunsi umwe ngo akore ubukwe. Twaberetse ubukwe bwabereye muri Iran, aho abageni bahisemo kugenda mu gifaru bagaragariza amahanga ko nubwo bwose bari mu ntambara bagomba gukora uko byakagombye, bagakora ubukwe. Bisa naho nyine bari kwigaragaza ko nubwo bari mu ntambara ubuzima bugomba gukomeza byanze bikunze. Ariko kandi IRGC nkuko wari umaze kubikomozaho, nayo yagize gutya ibona ubutasi bwa Leta zunze ubumwe za Amerika n'izi ndege zabo zikomeye na drone zinjiye mu kirere cyabo, barabirasa banatanga agasopo ko ikindi cyose kizagerageza guhungabanya urugendo rw'agahenge Iran iri maso n'igisirikare cya IRGC kugira ngo bemeze Leta zunze ubumwe za Amerika. Ndabona rero drone ikomeye cyane yo mu bwoko bwa MQ-9 ndetse na Flying of banarasa kuri F-35 ngo bageragezaga kwinjira muri Persian Gulf cyangwa se muri kigobe binjiyemo, maze Air Defense cyangwa se igisirikare cya IRGC itsinda rikorera mu kirere rimaze kubona iyi drone ndetse n'iyi ndege ya F-35, bahise babarasaho cyangwa se bahise bayoherereza umuriro nk'ibisanzwe, cyane cyane ko bashaka kurinda nyine ikirere cyabo no kwereka Amerika ko nta burenganzira na buke gifite bwo kuvogera Iran, kuko barakanuye bari maso kandi biteguye gukumira icyo ari cyo cyose cyaza kwangiza umutekano wabo.
izi ni miliyoni 100 z'amadolari Joseph kuri iyi MQ-9. Hanyuma hakaza kuko izi drone zo zifite ibyo zishinzwe bitandukanye, akenshi uzumva yitwa D4 kubera iki? Kubera ko ibihuriza cyangwa se ibikora imirimo imwe icyarimwe. Harimo umurimo wo gukora ubutasi, umurimo wo kugaba ibitero, umurimo wo guhuzahuza amakuru n'ibindi byinshi. Hanyuma rero iyi drone yagabweho ibitero cyangwa se yahanwe indi karaswaho, kuko nk'iyi RQ-4 iyo bikavugwa ko kuko nayihenze cyane, iyi bikavugwa ko iyi drone ngo hari ubwo ikiguzi cyayo gishobora gutumbagira kikajya muri miliyoni 220 z'amadolari. Ni umutungo ukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba zitakaje, cyane cyane ko drone yo muri ubu bwoko nayo ishobora koherezwa mu kirere cya Iran, ikirere bizwi ko nacyo kirinzwe na IRGC, itsinda rikorera cunga nyine ubu ikirere cya Iran. Birumvikana ko ntabwo ari drone yoroshye, iratwara ku kayabo k'amadolari, ariko kandi nayo amakuru biri buzane aba ari amakuru akomeye cyane agomba guhabwa itsinda rya gisirikare rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkeka ko rikorera hariya mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane muri uriya muhora wa Oman. Kugira ngo abantu banumve wenda agaciro k'iyi ndege, abazi zino ndege z'amasukoye izi rwose zirikoreza ziranahara mu burasirazuba bwa Kongo. Uzumva kenshi y'abarwanyi ba M23 yego baba bari kurikrama ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bagirirwa, uzumva bavuga kenshi ko izi ndege za Sukhoi zabibasiye. Rero iyi drone ya RQ-4 tugiye mu by'igiciro, iyi drone yagura nibura yagura Sukhoi nka 14. Sukhoi 14, mu gihe twavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ijya kugura Sukhoi 24 yo mu Bushinwa yaguze enye zonyine, kandi nazo twumvise akayabo k'amadolari zatwaye. Baravuga ngo igihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kize ku mutungo kamere ntabwo kibasha kugura Sukhoi 24 byibuze, ariko ibaze noneho drone imwe ikagura zigera muri 10 na zingahe. Hanyuma rero ni ikigaragaza ikiguzi, kubera ko nk'izi Sukhoi urebye ku mibare harahubwirwa ko nibura Sukhoi yakabije ushobora kugura miliyoni 20 z'amadolari. Niba Sukhoi imwe yagura ayo mafaranga miliyoni 20 z'amadolari, hanyuma iyi RQ-4 ikabigura nibura miliyoni 200, ubwo no ukoresheje imibare nyine uratawumva ko iyi drone ubwayo yagura izi ndege z'intambara nazo ziri precise, cyangwa se aho zagaragaye mu kirere umwanzi abagomba kwitsimba cyangwa se kwihisha. Ubwo niya mvugo iri hano hanze ahitwa ku mihanda. Hanyuma rero twikomereza, Joseph wabonye ko noneho Ayatollah Mojtaba Sayed Khamenei, nayo ni irindi zina afite. Uyu mugabo yatanze message mu gihe abafite ukwizera kwa Islam mu by'ukuri bari kwizihiza, babyita umutambagiro mutagatifu. Ntago twakwita tubuze kwinjira mu mimerere y'idini, kuko ntago dufite ukwemera kwa Islam, ariko tunashimira cyangwa se mu by'ukuri tunifuriza ibihe byiza abafite ukwemera kwa Islam. Urabizi ko muri miliyari zirenga 8 ziri mu isi, buri wese afite uko yemera. Hanyuma rero ubwo baraza kudufasha, ahubwo abavandimwe badukurikiye, iyi Hajj Pilgrimage ni urugendo nibura nyandiko zigaragaza ko ufite ukwemera kwa Islam nibura rimwe mu buzima bwe aba agomba gukora n'urugendo. Nibura mu rimwe mu buzima umusilamu wemera Islam, idini ya Islam, kandi akagendera no ku mategeko yayo, umusilamu usenga inshuro 5 ku munsi, ngaba afite n'icyemezo cyo kuzakora runo rugendo rutagatifu aho rukorera i Maka. Murabizi ko iyo bagezeyo bakora n'umuhango wo gutera Satani amabuye, ahaba harateguwe umuhango ukomeye cyane. Anabashije umusilamu namwe ngo wita Arafa, ariko ubwo muraza kutubwira muri commentaire abavandimwe b'Abayisilamu badukurikira. Ariko uru rugendo ni urugendo rutagatifu nk'uko wari umaze kuruvuga. Umusilamu urukoze avuga ko yageze ku gasongero ko gukorera Imana byemewe 100%, ku buryo niyo urukoze uba wizeye ijuru nta yandi mananiza. Niyo mpamvu rero mu byo abasilamu bizera
kandi banagerageza gushyira mu bikorwa ni uko iyo wakoze runo rugendo uba uri umusilamu wemewe, kandi niyo utabarutse rwose nta kabuza uba warujuje iby'Imana yagusabaga cyangwa se intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, uba ku isi uba urangije urugendo rwawe nk'umusilamu mwiza. Irani rero yamaze gutangaza binyuze muri Mojtaba Khamenei avuga ko Israel igihe cyayo kiri kurangira ngo kandi irimo kubigaragaza ko nta myaka 25 isigaje byo kuba yarangiye kuri iyi si, bishimangira ko muri 2040 Israel ngo itazaba ikibaho. Bashingira ku kuba ngo intambara Amerika yashoje kuri Iran ubu yamaze kuyitsindwa, kandi gutsindwa kwa Leta z'Ubumwe za Amerika ngo niko kurangira kwa Iran, kwa Israel niko kurangira kwa Israel. Joseph, hanyuma rero ubutumwa bw'uyu muyobozi w'ikirenga yagarutse ku magambo asa nk'ushimangira ibyo se wishwe ari Khamenei Ayatollah nyakwigendera wigeze kuvuga tariki 9 z'ukwezi kwa 9 kwa 2015, yavuze ko Israel nta myaka 25 isigaje itararimbuka. Icyo gihe umusaza witabarukiye ari Khamenei yavuga ko nibura Israel ngo irambye cyane 2040 nicyo gihe yayihaye. Hanyuma rero umuhungu we rero wanamusimbuye kuri imirimo nawe yabisubiyemo, ahubwo bavuga ko none habona Israel mu ibyo yise ngo final stage muri mu minsi yanyu ya nyuma. Ini message yatanze ni muri kino gihe nyine cy'urugendo rutagatifu. Ubutasi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika butangaje ko Mojtaba Khamenei ahantu yihishe ngo hatazwi, kandi nta n'ikoranabuhanga na rito cyangwa se itumanaho rihari ngo ku buryo ngo amakuru atabasha kuyasangira n'abagize igisirikare cya IRGC uko bikwiye, ngo kuko ahantu yihishe nta tumanaho na rito yari hari, nta tumanaho nato na rikeri hari. Hanyuma rero Joseph, tunakomeza n'amakuru yacu, ingingo zo tuba dufite abari nyinshi, reka tugaruka ahangaha rero kuri iyi nkuru ya The Jerusalem Post twabanje tukayishakira haya makuru y'uruzinduko rw'abanya-Iran bagiye hano muri ariko reka dusubire kuri Iran Rozibian. Nyuma dusubire kuri Iran Rozibian tumanze turebe ibyo Itamar Ben-Gvir yatangaje byongeye gushimangira ko buri igihugu cya Israel gifite akaboko mu biri kubera hara mu gihugu cya Irani cyangwa se mu myanzuro yose Leta zunze ubumwe za Amerika yafata. Hanyuma rero Itamar Ben-Gvir muramuzi cyane, ni minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, yavuze ko ngibyitwa ngo what is bad agreement amasezerano mabi ni iki? Ati amasezerano mabi ni amasezerano ashobora guhungabanya ubutegetsi bwa Israel, hanyuma ntago tuzigira na rimwe dutuma ibyo biba. Ntabwo tuzigira na rimwe dutuma ibyo biba. Bivuze ko Leta zunze ubumwe za Amerika kugirana amasezerano na Irani bitari mu nyungu za Israel, nibitegure ko Israel izafunga amaboko cyangwa se izicara ikavuga iti kuko turatuje Amerika yumvikanye na Irani. Bivuze ngo kumvikana kwa Leta zunze ubumwe za Amerika na Irani nuko byaba biri mu nyungu ya Israel. Ibitari ibyo ngibyo Israel izakomeza gusabota cyangwa se guhangana, ni nko kubangamira. Yego, ndetse yarashyizeho ijambo ngo tuzahatira force Trump to tuzahatira perezida wa Amerika yego not the USA. Ati tuzakora ibishoboka byose bikorwa biri mu nyungu zacu, nibizigira na rimwe bijya mu nyungu umugabo rwose nkuko mumbona wavugaga nawe yarangaye. Itamar Ben-Gvir ni umwe mu bagabo bavugwaho ko kuba ngo yaba ari umugome, biragaragara no mu maso. Ben-Gvir rwose avuga ko kuba yaba ari umugome. Hanyuma rero urabizi ko ku munsi w'ejo abadiplomate b'abanya-Iran bagize batya rwose berekeza Doha muri Qatar, hari ibiganiro biri guhuza Abarabu ndetse na Iran. Hanyuma rero nkuko mubona hano, uyu ni Dr. Abbas Aragachi yajyanye na Dr. Galbafi w'Inteko Ishinga Amategeko y'igihugu cya Irani. Hanyuma rero bari kuganira iki n'ibihugu by'Abarabu, ni ukureba uko bahuriza hamwe ingingo nyine zituze n'amahoro n'umutekano. Ibi na Arabia Saudite isa nk'abatangigeranye kino gitekerezo, isaba ko haba ubufatanye hagati y'ibihugu by'Abarabu ndetse na Iran mu byo bise Non-Aggression Pact, bavuga ko badakeneye intambara zihoraho zisubiramo, icyo bakeneye ari ukugira uguhuza imbaraga n'umutuzo hagati y'aba bagabo. Biliyoni 5
z'amadolari kugira ngo ubwo bufatanye nyine bugire imbaraga ndetse no gukomeza kubustrengtheninga kubutiza umuriro. Yarega aba barabu bafite amafaranga kandi kuba babikora ubwabyo si ikibazo. Hanyuma rero dusoreza ku iyi nkuru kugira ngo tunyarukire gato muri Senegal, ngira ngo niba wabyitegereje neza wabonye ko kuri wa kabiri Ousmane Sonko wahoze ari minisitiri w'intebe wirukanywe yemerewe gusubira mu nteko, ndetse wanabonye ko rwose Senegal yabonye minisitiri w'intebe mushya ni bwana Ro, umunyabukungu rwose, umugabo mbona kuje gukemura ibibazo byari bisanzwe biri hariya. Ariko mbere ko tubyinjiramo n'ubundi tukiri hariya Doha muri Qatar, ibyo twavugaga ni ukuvuga ngo bakiriwe na minisitiri w'intebe akana minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar, ni mwene wabo n'uyu muyobozi w'ikirenga wa Qatar n'ubundi ni Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, niwe wabakiriye murabibona ku mafoto rwose bahana umukono w'abadiplomate. Hanyuma ibiganiro bije mu gihe Israel n'ubundi imaze iminsi ikanga, cyangwa se Amerika imaze iminsi ikanga bino bihugu by'Abarabu, Emirates z'Abarabu, Kuwait, Arabia Saudite, ariko Emirates z'Abarabu zo zasinye Abraham Accord, ahubwo ni Arabia Saudite, Qatar ndetse na Kuwait. Bimaze iminsi biterwa ubwoba bibwirwa ko nibidasinya kuri Abraham Accords ngo Amerika itazigira na rimwe ibyorohera Joseph, ngo ntabwo izigera iborohera na rimwe. Ariko ngenda ndabona ibingi bari gukanga kuko na Emirates zunze ubumwe z'Abarabu ziri muri iyo systeme ntacyo leta z'ubumwe za Amerika zigeze zimarira mu bijyanye n'umutekano. Ngira ngo nimuna bidukundira tuzagaruka ku mpamvu Emirates zunze ubumwe z'Abarabu zitajya zitinyuka kurasa kuri Irani, cyane cyane ko zamaze kubona imboga mu menyo Donald Trump nyuma yuko zemeye ko ibirindiro bikomeye biba muri Emirates zunze ubumwe z'Abarabu bya gisirikare. Ariko muri iki gihe umwuka utameze neza hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na Iran, Emirates zunze ubumwe z'Abarabu zabonye ko gutunga base za gisirikare za leta zunze ubumwe za Amerika ari ukubizeza umutekano gusa, ariko udahari n'ubundi bitabuza ko birwanaho. Igitutu cya leta zunze ubumwe za Amerika rero ngira ngo aba Barabu bagomba kugitekerezaho kabiri, kuko n'ubundi icyo kibabyarira twabonye ko nta musaruro ufatika nta musaruro ufatika. Hanyuma dukomeza rero nabikomojeho, Senegal yabonye minisitiri w'intebe mushya, ni bwana Ahmadou Ali Aminou Mohamed Ro. Uyu rwose asanzwe ari muguki ikomeye cyane mu by'ubukungu Joseph. Hanyuma kandi twavugaga mu kanya ko uyu Ousmane Sonko wo wirukanywe mu nteko n'ubundi yamaze kwemererwa kujya yamaze kwemererwa kwinjira mu nteko ishinga mategeko, yatorewe kuyobora inteko ishinga amategeko. Ibi rero byabaye ikimenyetso gica amarenga y'ihangana rishobora gufata intera hagati ye na Perezida Diomaye Faye. Ariko sinzi ukuntu ahandi politike zikorwa. Senegal minisitiri w'intebe barirukanwa akatajya kuyobora Sena. Ariko hari ibibazo byinshi bya politike. Ari Diomaye Faye perezida wa Senegal ntabwo ari kwemerwa n'abategetsi bamwe ndetse n'abaturage bari gutekereza ko ashobora kuba agiye gukorana na bagashaka buhake kurenza uko bari bamwizeye ko ari bukomeze kubiyonkoraho. Kuba rero kura umutegetsi umwe ku mwanya akamushyira ahandi ni uburyo bwo kwirengera, akagabanya igitutu muri presidence, ariko kandi akanagaragaza abaturage ko impinduramatwara zari zigamijwe kuri Senegal zigishoboka, cyane cyane ko abagabo bafatwa nk'abari bashyigikiye izo mpinduramatwara. Guhita rero begezeyo burundu ngira ngo nawe ntabwo byari kumugwa amahoro. Nago byari kumugwa amahoro n'umugabo kandi n'ubundi inteko n'ahantu asanzwe yarabarijwe, kuko nibura kuva 2012 kugera 2022 yari mu nteko, ari naho yaje kuva cyagiye afungwa ubwo Macky Sall yateguraga amatora, akaba ari nabwo yashyizeho Bassirou Diomaye Faye ngo amuhagararire atorerwa kuba perezida, ariko ashaka kuzanamo kakantu kacu kany'ikinyafrika. Nago urutugu rero rwakura ngo rusumbe ijosi, nibyo nawe yibwiraga, ashaka kuvugira muri Bassirou Diomaye Faye nawe amugaragariza ko ari ufite imyanzuro ya nyuma ishobora kubera mu gihugu. N'abagabo bahoze ari inshuti ariko bahindutse abanzi. Reka twitege kigiye kuba muri Senegal. Hanyuma ngushimire cyane bwana Joseph. Bakoze cyane bwana Semugeshi. Reka dushimire n'abakunzi ba Forbes Official ndetse na Semugeshi wa Ingana dossier Antarctique. Nanjye Joseph mba mpabaye igihe cyose. Makoni ibiganiro byacu byo abaragaruka mwakoze kubana natwe.